Puspa hairiba sinema adu yengubadagi मैं पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला कौन था रे वो कौन सिंडिकेट प्रेसिडेंट खोइना सिगी सो मथक्ता लेयुजे कोइ येंगसेबको कई कई नो कोइ जुक स्टेज ता कोइ डांस तोरिबु सिंगसे ममांगदगी अइना याम हाइनिंगना लेबको अखोइगी कुकी नुपी अमा मसिन ख्वाइदगी थीबा हवाई जारमानबी नुपी अमा लेबको ग्लैडी हैबा ब्लैडी हैबा नुपीना this all are toy guns about the republic day the togiba makhai paigiba makhai du अखोइगी toy guns gataniga haibako adugi sida sigi nupi jako having such a false information. He mentioned about Republic Days, those guns. Sadly, those are the toy guns. The DC Chandur have already clarified that. He was collected later on. They were showing the toy guns. Yes, it was a plastic gun. I'm so sorry. He seems to be so nice, but he has all false information. When it comes to foreign gun, let me tell you. Yeah, but when it comes to foreign gun, the 7,000. हौजिकसु मोइगी अखोइगी मसक याम फजबा अखोइगी कामु खर लेनको मसक फजबसिंग दai फोटो हापके मसक फजबा फजबी थाइना अखोइगी चुबा काब्रा हाइबा अखोइगी करी हाइनी सा मखल अमा लेगिदना चुरचामपुर दai थोलखिबने हाइबा दु चुबा काबा मानबा मानबी मयामको अदुनसु हौजिक अमुक moi comment harakidoi ko sophisticated weapon nate toy guns ni adagi ha adu nate machine thibagi mogi acting mayam leirebo ko acting moina kyamu acting ji haige haibu adu so aisida hapakebo ko mayam yengminasi matang sida laksini wafam di Christmas ki mingda hujik chingda adugi matik free tharaga jagoi sana adu sophisticated weapons mayam pairaga jagoi sabagi sida somba koi kangpokpi district ni haiba media da hujik viral kanna mo oikhalebo ko adigi hujik so mo sinam khunda nomai kapnai bomb yauraga nomai kapna bagi adu so video mate mai hapsage adu ni manipur ki situation ji kuiring khai di adu situation phabadi oide wakan ji adu mayam ji wakan ji adu waraga ko adu leire bom yaw chalaga toksali si hajar ga inga sigidi matang khida lo shinjage thank you